hari igihe igihugu gihindura umuyobozi mu mahoro, ariko hari n'igihe ubuyobozi bushya buvuka mu muriro w'intambara. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 igihugu cya Iran cyisanze mu bihe bikomeye cyane mu mateka yacyo. Ibitero bikomeye byagabwe n'ingabo za United States of America n'iza Israel byahitanye bamwe mu bayobozi bakomeye ba Iran. Mu bapfuye harimo n'uwari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu, Ali Khamenei. Ibi byahinduye ibintu byose. Mu gihe igihugu cyari mu ntambara, hagombaga guhita haboneka undi muyobozi. Niyo mpamvu hatowe umuhungu we Mujtaba Khamenei. Uyu mugabo utaruzwi cyane n'abaturage benshi, yese aba umuntu umwe ufite inshingano zikomeye cyane: kuyobora Iran mu gihe igihugu kiri mu ntambara n'ibihugu bikomeye ku isi. Gusa hari ikindi kintu cyari gikomeye kurushaho. Umuyobozi mushya wa Iran yari amaze no gukomerekera mu bitero by'indege byabaye ku munsi wa mbere w'intambara. Kuva icyo gihe isi yose yatangiye kwibaza, ese uyu muyobozi mushya azayobora iki gihugu mu buryo ki? Ese intambara izahagarara cyangwa iri kugenda irushaho gukura? Jye ndi Shema Sangwa Prince, n'igihe mugiye kubana muri iki kiganiro. Bahaye ikaze. Nyuma y'ibitero bya mbere byagabwe ku butaka bwa Iran, amakuru yatangiye gusohoka avuga ko mu bantu bakomeye bagizweho ingaruka harimo n'umuyobozi mushya w'igihugu. Uyu muyobozi mushya ni Mujtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei. Mu minsi ya mbere y'intambara, ibitero by'indege byibasiye ibice bya Tehran, aho abayobozi benshi b'igihugu bakorera. Raporo zitandukanye zagaragaje ko igisasu cyaguye hafi y'aho yari ari, inyubako zimwe zirangirika cyane, ndetse abantu benshi barakomereka. Mu gihe cyo kwirwanaho no guhungira mu bwisho bwagenewe abayobozi, uyu muyobozi mushya yakomerekeye muri icyo gikorwa. Amakuru yatangajwe n'abashinzwe umutekano wa Iran yavuze ko yakomeretse ku kirenge no mu maso kubera ibice by'ibikoresho byaturitse. Nubwo yakomeretse, abayobozi ba Iran bavuze ko ibikomere bye bitari bikomeye ku buryo byamubuza gukomeza inshingano ze. Nyuma y'igihe gito, yagaragaye mu nama z'ubuyobozi zikomeye ziga ku ntambara. Kuva Mujtaba Khamenei yafata ubuyobozi, ibikorwa byinshi byose byatangiye gukorwa. Igikorwa cya mbere ni ukongera imbaraga z'ingabo. Mu nama za mbere z'ubuyobozi, yafashe icyemezo cyo kongera imbaraga z'ingabo za Islamic Revolutionary Guard Corps, gushyira ingufu ku bwirinzi bwo mu kirere no kongera umubare wa drones n'ibisasu bya misile. Intego yari ugukomeza ubushobozi bwo gusubiza ibitero. Igikorwa cya kabiri ni uguhindura uburyo bw'intambara. Abasesenguzi bavuga ko ubuyobozi bwe bwahise bushyira imbaraga mu buryo bw'intambara buzwi nka asymmetric warfare. Ibi bisobanura gukoresha drones nyinshi, cyber attacks n'imitwe y'abafatanyabikorwa mu karere. Ibi bituma igihugu gifite ingabo nkeya gishobora guhangana n'ibihugu bikomeye. Igikorwa cya gatatu ni ugutanga ubutumwa bukomeye ku isi. Mu butumwa bwe bwa mbere nk'umuyobozi mukuru, yavuze amagambo akomeye. Yavuze ko Iran itazemera igitutu cy'amahanga, izakomeza kwirwanaho kandi kizarinda ubusugire bwayo. Ayo magambo yatumye amakimbirane ashobora gukaza umurego mu rwego rwa diplomasi. Ikindi kintu yakoze ni ugukomeza umubano w'ibihugu bifatanya na Iran. Mu minsi yakurikiyeho, Iran yakomeje kugirana ibiganiro n'ibihugu biyishyigikiye cyangwa bifitanye umubano nayo. Muri ibyo hakaba harimo nka Russia iyobowe na Vladimir Putin na North Korea iyobowe na Kim Jong Un. Ibihugu byombi byatangaje ko bishyigikiye ubusugire bwa Iran kandi bisaba ko amakimbirane yakemurwa mu nzira ya diplomasi. Abasesenguzi ba geopolitics bavuga ko uyu muyobozi mushya ari umwe mu bayobozi bashobora guhindura ibintu byinshi mu karere. Impamvu ni ukubera ko ari umwe mu bantu b'ingenzi mu buyobozi bwa gisirikare bwa Iran. Ikindi azi neza uburyo ingabo za Iran zikora kandi ashobora gukomeza umurongo wa politiki wari usanzweho ariko mu buryo bukomeye kurushaho. Ibi byatumye ibihugu byinshi ku isi bikurikiranira hafi cyane ibyemezo bye. Nyuma y'ibitero bya mbere, ibintu ntibyagumye mu gihugu kimwe. Mu minsi yakurikiyeho, ibitero byatangiye gukwira mu bice byinshi bya Middle East. Ingabo za Iran zatangiye kohereza missiles za kure, drones nyinshi n'ibitero byibasiye ibikorwa remezo. Mu bihugu byo mu karere ka Gulf, ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byatangiye guhungabana. Ibitero byibasiye ibibuga by'indege, amato y'ubucuruzi n'ibikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu. Mu mujyi wa Dubai, kimwe mu bibuga by'indege byari bikomeye mu karere cyaratewe, bigira ingaruka ku ngendo mpuzamahanga. Mu nyanja, amato y'ubucuruzi nayo yaratewe. Ibi byatumye inzira nyinshi z'ubucuruzi zo mu karere zihagarara. Ikintu cyateye impungenge kurushaho ku isi yose ni ikibazo cy'amavuta. Inzira y'ingenzi ku isi yitwa Strait of Hormuz inyuramo hafi 20% by'amavuta yose acuruzwa ku isi. Mu gihugu intambara yakomezaga, ingendo z'amato muri iyo nzira zaragabanutse cyane. Hari raporo zagaragaje ko ingendo zagabanutse hafi 90% mu minsi imwe kubera ubwoba bw'ibitero. Ibi byatumye ibiciro bya peteroli bizamuka cyane, amasoko y'imari ku isi arahungabana, n'ibihugu byinshi bitangira gutinya ikibazo cy'ubukungu. Mu gihe kimwe, ubuyobozi bwa Amerika bwatangaje ko bushobora kurekura peteroli mu bubiko bw'igihugu kugira ngo bugabanye izamuka ry'ibiciro ku isi. Mu minsi yakurikiyeho, ibitero byarushijeho gukaza umurego. Ingabo za Israel
Israel n'iza United States of America zakomeje kugaba ibitero byo mu kirere ku birindiro bya gisirikare bya Iran. Intego z'ibyo bitero zari ibigo bya misile, ibikorwa bya nuclear n'ibikoresho bya drones. Iran nayo yakomeje gusubiza. Misile nyinshi zarashwe zerekeza ku ntego zitandukanye mu karere. Mu majyaruguru ya Israel, umutwe wa Hezbollah nawo winjiye mu rugamba. Rockets na drone byatangiye kuraswa mu mijyi yo muri Israel. Ibi byatumye abaturage benshi bahunga imijyi iri hafi y'imipaka. Ese ni iki ubuyobozi bwa Amerika buvuga kuri iyi ntambara? Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko iyi ntambara ishobora kumara igihe gito. Yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bigamije guhagarika burundu iterabwoba rituruka muri Iran, ariko mu gihe kimwe yemeje ko Amerika itazemera ko Iran ihungabanya ubucuruzi bw'amavuta ku isi. Yavuze ko Iran idashobora gufata isi yose bugwate kubera amavuta. Ayo magambo yagaragaje ko ikibazo cy'amavuta ari kimwe mu by'ingenzi muri iyi ntambara. Mu gihe intambara yakomezaga, ibihugu bikomeye byatangiye kugira icyo bivuga. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaganye ibitero byagabwe kuri Iran, ariko ntiyigeze atangaza ko igihugu cye kizajya mu ntambara. Uburusiya bwasabye ko habaho ibiganiro bya diplomasi kugira ngo amakimbirane ahagarare. Muri Aziya ho, umuyobozi wa Korea y'Amajyaruguru North Korea ariwe Kim Jong Un yatangaje ko igihugu cye gishyigikiye guhitamo Mujtaba Khamenei nk'umuyobozi mushya wa Iran, kandi yamaganye ibitero byagabwe kuri Iran. Ibi byerekanye ko n'ibindi bihugu bikomeye biri gukurikirana cyane ibibera muri Middle East. Mu gihe intambara ikomeje, ingaruka zayo ku baturage ziragenda ziyongera. Mu bice byinshi bya Middle East, abaturage ibihumbi barahunga, ibikorwa remezo birangirika n'ubucuruzi burahagarara. Mu gihugu cya Lebanon, ibitero byateje urupfu rw'abantu magana ndetse n'abandi benshi barahunga. Ibi byatumye ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga isaba ko habaho guhagarika imirwano. Uyu munsi ibintu biracyari mu gihirahiro. Umuyobozi mushya wa Iran ari ku butegetsi mu gihe igihugu kiri mu ntambara. Ibihugu bikomeye ku isi birimo kureba uko ibintu bizagenda. Mu nyanja z'ubucuruzi, amato y'intambara cyari ku rugendo. Mu kirere cya Middle East, misile ziracyaguruka, ariko ikibazo gikomeye kiracyariho. Ese iyi ntambara izahagarara cyangwa iri gutangira ikindi gihe gishya cy'amateka y'isi? Amateka azabivuga, ariko ikintu kimwe kiragaragara neza: umuriro watangiye muri Middle East ushobora guhindura isi yose. Yari Shema Sangwa Prince, mwakoze kubana nanjye.